Assalamu alaikum dostlar. Efirde Instasiat'nın yanı çıkışı. Bizni sağındınız mı? Yanı maceralarga hazırmız. Başlayımız. Demek biletimiz Yaltaga kadar ama biz şehirge değildir. Iki köyge yol alamız. Tamam şu yerde Kırım'ın ve Cenubi Yalısı'nın iki en popüler sarayı yerleşti. Hazırsınız? Masandra Kırım'ın Cenub Yalısı'ndaki en güzel yerlerden biridir. O Yalta'nın yanında yerleşti. Şunun için çok insanlar Masandra'nı Yalta'nın kısmı dep sayarlar. Livadiya kasabası Büyük Yalta'nın terkibine kirmekte. Kasaba adı ise kadimi Yunan Livadiya adlı sözünden kelip çıktı. Livadiya'nın iklimi subtropik olup turistler arasında pek popüler bir yerdir. Demek biz Cenubi Yalısı'nda da doğru Masandra köyünde ve bunda şaşılacak şey birden güneş ve kar. Tamam bu yerde Kırım'ın en unikal saraylardan birisi yerleşti. Masandra Sarayı o benim артында. Yürünüz tanışılayık. ...1992 senesinden başlap 3. Aleksandr'nın sarayı muzey gibi çalışa. 1. ve 2. katta 19. asırның 2. yarımına ait olgan donatma ekspozitsiyasi numayiş etili. Birden көргенде siz acayip muhitke dalasınız. Terekten yapılgan çok donatmalar, freskalar, divardaki mozaikalar saklanıldı. Aşhanede her şey velsi olğanı kıbı tura. Atta savut. Dersin 2 dakikadan mında çar korantası kırıp uylaya şına aşayacak. Savuttan başka ekskursiya devamında muzeynin kadimleri meraklı hikayelerini anlatıp da başka eksponatlarını gösterirler. Sarayının en güzel odalardan birisi tamam bu aşhane. Tek tasavvur etiniz çok eksponatlar şu zamanlardan bizim günlerimizge kadar yetti. Hatta mına bu güzel servis odanın bezetivi ise mına bu acayip ocak.
салондан башка салонга кечкенинен сиз я императордун жеди кабулханесине, я да реңкле ве айдын одага кече билесиңиз. Сарай яз ыратлыгы үчүн курулган эди. Шунун үчүн сыжак күнлөрүнү салкын бир жерде кечирмек үчүн талдалы жерлердин олмасы талап этилген. Бу исератлык үчүн одасы Чар Корантасы мында кечени эч бир вакыт кечирмеди, яни юкламады. Чүнки бу сарайда олар тек күн дебамында булунган эдилер. Чар Корантасы чок вактыны мында дегилдир Ливадияда кечиреді. Мераклы, böyle ажайып сарайда вакыт кечирмек фырсатыны качырмаз эдим. Достар, бу исе чар мердвени тек тасаввур этиңиз. Чок жылдар эвелси бу мердвенден чар юрээди ве мераклы факт, онун кысымлары, яни бу кысмы куссан шу тереги тамам шу заманлардан сакланылды. Мердвенден кечип азбарга чыкканбыз. Сарайдын паркы да айры диккатка ылайыктыр. Сейрек өсүмлүктөр, 100 жыл өскен тереклер ве гүзел чешме. Кар яганда сарайдын көрүнүшү башка болот. Керчектен де бек дүлбер ве тылсымлы. Нембетеки токтап ерimiz Кырымдын Женеби ялысынын вясында бүтүн дүйнөнүн эң популяр сарайлардан бирisi Ливадия сарайы. Ливадия ве Массандра сарайыны сиз бир күндө зиярат эте билесиңиз. Олар бири-бирине пек жакын жерлешет. Ливадия сарайы Рус империясында Романовлар корантасы үчүн курулган сонки бинадыр. Мемар Красновдун планы боюнча тикленген сарайыны зиярат этмек үчүн Ливадияга бүтүн дүйнөдөн инсанлар келелер. Мында шайырлар, бестекерлар, вересамлар илхам кыдырганлар. Кырымдын эч бир мусафыры бу жерни диккатсыз калдырмай. Эвелси КБ шынды да мында фарклы баллар, конференциялар ве элбетте тедбирлер де кечирилет. Бакыңыз насыл гүзел. Белли болгонуку бу 1945-сенеси февралдын 4-үндөн башлап 11-ине кадар Ливадия сарайында муим тарихий эмиятыны ташыган Ялта конференциясы да олуп кечкен эди. Бу тарихий вакыадан калган экспонатлар да мында пек чок.
артында итальян азбарчығы чоксу туристлерінің en sevimli yeri ve söz sırası. Tamam, bu yerde toy fotosessiyalarını da geçirmek pek severim. Arap azbarçığı rahatlık ve kezinti için yapılmagan. Onun esas maksadı binanı aydınlatmaktır. Onun divarları şarh örneklerine bezetilgen. Azbarçıkta Maria adlı çeşmeni de görmek mümkün. İmparatorun iş odası. İkinci Nikolay ise bu yerini mimarının en mükemmel işi dep sayaydı. Bu odada dikkatini mına bu acayip kılım celp etti. Mında ikinci Nikolay, İmparatrica Aleksandra Fyodorovna ve Cesarevich Alexey numayiş etilgen. Bu kılım asıl nusxa, yani bizge tamam şu tarihi zamanlardan keldi. Meskür kılımını Romanovlar korantasına Acemi padişası bağışladı. Birçok meraklı büyük odalar ayrıkta kaldıra. Şu odada misal olarak çar kızları derslerini yapaydılar. Mında hatta onların resimleri de saklanıldı. Dostlar, bence bu en unikal eksponatlardan birisi. Çar lift ve meraklı şey Cenubi yalısında peyda olan ilk işte lift ve o hala da çalışıyor. Tek tasavvur etmez. İnternette böyle meraklı videolarga da rast gelmek mümkün. Çar Kurantası Kırım'da ve Livadiya Sarayı'nda. Olarga bakkanda sanki o günlerge dalasın. Livadiya Sarayı'nı ziyaret etmek mutlak teklif etemiz. Kış olsa da, güneş olsa da bir sevimli vatanımız hakkında sizge tarif etmeye devam edeceğiz. Bu yayınımız sonuna geldi ama gelecek haftada mutlaka görüşürüz. Millet telekanalından ayrılmanız ve Kırım'ı seviniz.